Hakamit si baar jong tayo ke Sarkar Jela kelapan kendriano ya kumbahan rupong tam kibriau ke badan ha Bethany Hospital syaka Corona Care Center ke badan ha ke Indian Institute of Management Hanong Thamai Shillong. Ban pentikna begini barok gen pendap ya kejing syongkop na ke kuarantin na ke benta kejing pang COVID-19. Ngidon hang ni mentah khmat jong ke Indian Institute of Management ke badan hang ni hapo Nong Thamai. Kabali ke jaka ke balak pentrek ke pang na mentah kikat tu kan ingut kibriau kiban sawara na po Bethany Hospital bagin sa hang ni nang ta ban pendap ya ke quarantine to ngi nyelit pet yang ni ke jaka kumno ki pen kre nang ta kini ki breu Kitnat sarkar baper kletri shitom borok shimiat ban penbiang bat penkre ke jaka sa jong kini ki henru pongut ki breu ke bami na ke Bethany Hospital Shillong ha ke balasaki bagi penbiang ya ke jaka sa na ke bentaki kentai ha ke Girls Hostel bat ki shinrang ha ke Boys Hostel bat kini kan hab ban syong ban sa ala ki jong ki kamera bat kimyo ban mi na ke kamera jong ki mandek chunu Nalor kani ke sarkar ke penbiang ya ke bam kadi bat ki dawai ki doktor bat ki nurse ki ban pet ki jinglong jingman jukini ki bahab ban le ya ke jing pen kerpang na ke quarantine. Ha ke por khatwai bejemen miet ke kenhuan jong 108 kelawan kit ikini ki breu sha IIM bat hadin kani le alam ki shi ki jakasa. Kat kum ki kubor balayo lum le thu bakini ki ndru pong wet tam ki dei ki badan ha Bethany Hospital. Ndrai ki bamdan kanu ke jingya jan bu doktor ni bat ki wi ki bayo ya ke jing pang COVID-19. Kumta lapan kendria no eki hadian balayo eka report batikna bakim dan yuk yang jingpang. Syusuk liatu bagi niki hindru pongwet tam wat lakim dan ke jingpang neri ke sarkar kala boswai ki haka Corona Care Center ban pej bat kemi bnia eka kot kakia jengki ha barok kiliang kenang bagan umbuk ha jingma ki emlang salang. Ha kesini ke bobot ke sarkar Jela kelapan kendria askumbalai pongwet ki breu ke badan ha Bethany Hospital syakawai pat ka Corona Care Center ke badan ha kenong bak Shillong ke balapan krek kerpang. Kini kibreu barok mentai ke dan pedeng kajing syak kemi benia bat lapen juru kajing perking bat kajing pahara hakini ki Corona Care Center ban pentikna begini breu ke nompet na kini ke Jakarta. Kakun hun jong kawan 08 kalau ada bonbo ya palat nrup hungut ki breu ki badan hapo Bethany Hospital ki bukan top ki doktor ki nurse bat kiwei hakani ke jaka hapo IIM Shillong kasarkar tersim ki bubon kilat man pentikna bagini ki breu ki bami hospital kinum dei ta ki breu ban pensaphyang ni jingpang lal dalap ya ke test bagi long positif ne ki don ya ke jingpang COVID-19 nalor kani kasarkar lapun kreru ya ke jaka hapo mati bat ha MIIT ban bo ki breu ladon kam bagin haban pendap ya ta quarantine hendrai ka khubor ka bapau bat ka pensengau do sarkar gi pai ba barok kalong bot di ban songkhop lagi yeng bat bikin bot nanti kendon kumal bat ha ka sarkar khang bagani ke Jela ka jongi kalong ka bosngan na kani ke jingpang bat baki pai ba kinum long kita ki breu ki ban siap tieng handai ki don kam bikin le ya kai ka bol bat ha ka sarkar nam tau pai ngot ke news mengau babok lalu ringkat ban sanwat kar hangi po IIM Shillong.